Так, бұл жерде курс 81.6'dan алып 83'ten сатып атат. Рубльді 95 тиындан алып 98 тиындан сатып атат. KCB банкта 81'den алып 83'ten сатып атат долларды. Рубльді 93 тиындан алып 1.05 тиындан сатып атат достар. Ассаламу алейкум биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 1 апрель 2022 жыл. Бүгүнкү жума. Saat 6'dan 10 minut ötüp kaldı. Keçki 18. Так, бұл жерде доллар 82'den alıp 83.50'den satып атат. Рубльді 95 тиындан алып 98 тиындан satып атат достар. Биз Филармония район. Бұл жердин обменкасын көрөлү достар. 81.50'den alıp 82.80'den сатат долларды. Рубльді 95 тиындан алып 97 тиындан satып атат достар. Ушуну менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.